Эрте мененки ат базарда мына ушул бышты 250 миңге соода болуп жатат. Алуучу байкебиз 250 миң беребиз дейт, сатуучу 350 миң деп окшойт мына. Мына ушул бышты кейин 3 жаш. Бою деле 1.60. Бул жактар соодасы бүтөбү, карап турабыз. Мына эки казайын тең сүйлөшүп атат бул жагында. Соода кылышып. Мына азыркы соода болуп жаткан ат жагынан көрүнүшү. Дагы деле турат, 250 миң берип турат байкебиз, алуучу. Болгону ошону багылып келген экен, элдер топтоп ушул гана соода болуп жатат пока базарда. Башка эч бир ат соода болбой эле. Базарда мына болуп ушу кандуу ат 115 миң сомго сатылды. Мына. Ушул кандуу ат экен. Жашы жазга 4кө чыкмак экен. Бою 1.55 плюс. Баасы 115 миңге сатылды. Канча 115 болду? 115 ана. 4кө чыкма. Жазга 4кө чыкмак экен. Жануар мына карат 250 миңге шытыр-шытырга саттыр. 250 миңге саттыңызбы? 40 сомго, Долларга. Молодец, жана тарткан бул атты. YouTube'да толук видеосу бар. 250 миңге улак үйүрү жакшы экен. 250 миңге ушула сатылыптыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Тугандар, азыр 2-чи бөлүм 26 январ 2025 жыл. Чүй обласы Сокулуктагы бизде жылкы базарда 2-чи бөлүмдө чоң аттар, айгырлар, чарба аттар, аттардын кыскасы мем деген аттар ушул жерде болот. Көрүңүздөр. Азыр кымбат, арзан ар бирин зерикпесем тартып көрсөтөм. Анарбек байка, бунун бою чоң экен, канчадан бу бою? Сатылбайбы бул, болду. Башка нерсе алып келген окшойсуз, жанындагыларына. Бул чоң ат сатылбайт экен. Сатыла тургандар мына жанындагылар экен да. Булардын мунун баасын кече 240 миң деген пригородный базарда. Азыр башка аттардан тартып көрсөтөйүнчү. Но торат баасы канча экен? 87-ге алынды. 120 миң. Максат Ажын аты экен эле 87-ге алынды. Максат Ажын аты экен 87 миңге алынган экен мына. Көрүңүздөр. Ушул бала алды 87-ге. Жакшы, буйрусун да. Ат жакшы ат болсун. Бою деле 1.50гө барып калса керек ушул ат, көрүңүздөр. Арзан аттарды көбүрөөк тартайынчы так. Мына көк ат канча экен көк ат? 180. Только улак да? 45 жер улак. Окумуш экен. Болду, баасы 180 миң экен. Ошо неме арыгыраак болгон. Мына көрүңүздөр. Улакка деген адам болсо келсин, минип көрсүн. Ары бастырып койчу жигит. Муну сат жона торо. Жон сатчы. Арык экен да болгон, 180 миң сом. Сал. Мына 87 миңге ат өзү курчко. 87 миңге ат өртө экен эми ал. Токтоп турла. Аты келсе. Көрүңүздөр. Кайра уруп тиздеп койду молодец. Нолат канча экен? Эбайки баасы канча мунун? 160, жашычы? Кунан дейт, баасы 160 миң сом. Бою деле 1.55ке барып калат экен да. Мына тораттын баасы канча тораттын? Жашы канча? 2 экен, 5 жаш, баасы 200 миң сом. Бою 1.60 бара? 1.60 бар экен да. Баасы 200 миң сом турат, көрүңүздөр. Мына жерде да бир жабуучан ат турат, бир көзгө сүйкүмдүү болуп. Ар жак айдап тургун. Байка, мынанын жашы канча мынанын? 2 баасычы? 180, 2 баасы 180 миң сом турады. Мына көрүңүздөр. Байка, номериңиз барбы, киргизип коюн? Номериңиз барбы?
YouTube'ga aytыңыз. 707 0707 73 73 50 0707 менен көрүңүздөр. Баасы 180. Мына төрткө тартып коюн, көрүңүздөр. Мына жерди атканча инчек? Жашычы? 4 асый, баасы 180. Кыргыз жылкы. Көрүңүздөр. Кыргыз жылкы мына жакшаттардын номерин алганга аракет кылып коюн. Так. Баасы 180. Улагы барбы? 5. Акырын, тебиш кетпесин. Номерин айт. Башка бирөөнүкү, мейли. Мына төштү көрүңүздөр. Баасы 180 сом сурады ушул жылкыга. Чүдәңчи мына каратын чота содасы жүрүп атат окшойт. Ане. Salça işte, salçınla. Жана чүдәңиз? Arkalarından, salça arkalarından. Bunda kaptandan nur şundaydı. Негизи аттарга сүзүшү жакшы эле барат экен мына каратты. Ошону азыр элдер топтоп пока көрүп жатышат. Баасын деле сураган жокпуз. Мына. Бой деле 1.60. Адам деле өтпөсө. Salça arkasından motor arkasından sal. Ha. Korkma эле чү десеңиз? Ya bu at minalgı değil misin? Болбойбу, а? Sen minalgı aldın. Канча деп атыптыр? Yok, atın ne sağ öz at. Ат сиздики? Канча дедиңиз бунун баасын? Sağa? Айт бериң. Мага 350гече. 250. Не, обычный жерим барбы? Баасы 250 сом. Жашы канча бунун? Samçılap salsam şöyle ciddi. Kamçılağını sarsın cırıp taşlaydı. Жаш канча десе? 3 ası 2. 3 ас, я. Баасы 250 сом. Бою 1.60. 60 бою? 1.60. Номерди айтып койсуз, номерди. Жана связь 501 0501 29 06 20. 29 06 20. Жақсы at gene. Жакшы ат экен, а? Neyin жақсы attары? Буту кол таза экен, а? Taptasa ekan. Bir yerinde aynı. Skölden geldi. Скөлдөн келди, а? Üstüsünde geliyor. Мына. Көлдүн аты экен. Буту колдору таза. Salganda жөн аттар töylөp кетти. Төйлөп кетти абы. Акыйкат анда күчтүү ат экен, а? Базардын эң алдыңкы аты экен. Жаккандар болсо, Salç şunda. жанагы номерге байланышыңыздар. Мына чат, жамбашты көрүңүздөр. Коюнчанар, катарында аттар турат, бирок аттарда сода жок. Уже январь тура эле, январь бүтүп атат аяктап. Сода бизде аттарда анча эмес. Аталам дегендер базарга түшө бериңиздер. 1.70 аттар эртең бизде 200 000 сом эле болуп калат. Чоң аттар азыр 400 дегендер 200гө түшөт, 200 дегендер 100гө түшөт да бир айдан кийин. Улак бүткөндө. Азыр деле аттар көп кирет, бирок сатылбай атат, акыйка сатылбай атат. Болгону келип эле турат да көбүнчө. Нол атты канча деп атасыз чабдарды? 370. Бою канча ушунун? 1.60 өдө. Улагы жакшыбы? Мына бут болду. Жазга 3 асы. 820 деген таброосу бар экен, а? Kaça da atasın? 370 000 сом турады. Мына көрүңүздөр. Ат негизи 1.60 өйдө экен. Багуусу, кароосу жакшы болгон экен. 1-2 деп бастырып коесузбу? Мына атты көрүңүздөр. Сорларын. Аламанлыктын аты экен да. Мына төштөрү баскандары. Номериңизди айтып коесузчу, номериңизди. 555 14 85. 0555 14 14 85, а? Мына Аламанлыктын аты. Аламанда чалып жүргөн ат экен. Кароосу 370 где-то бир 4,5. Үйүрү да бар экен. 370 000 бул где-то 4,5 доллар, 5 долларга жетпеген акча болот мына. Чет жактан көргөндөрдү деле байкап көрүңүздөр. Баасын айтты. Арзан аттарды көбүрөөк тартайын дегенде негизи 70 000, 80 000 деген аттар болсо көп тартайын десем, жада көзүмө илешпей жатат. Бул жакта бир койкоңдоп баскан короздогон бир ат келип, кандай сиз жакшысызбы? Сразу эле тиешейин дейсиз. Ассалам алейкум, жакшысызбы? Мына ушул тарап сурап коюнчу, жаңы кирип келип атат. Ойка, канча ушул тарат баасы? Ойка, баасы канча экен? Баасы. Канча дейсиз? 5 000 доллар суратасызбы? 5 000 долларбы? Yok,
А 500 мың бе? А 500 мың сұрап жатыптыр. Мына 500 мың сұрап жатады ушул атка. Бою деле орто бойдон бир аз жогорураак, 1.65ке барып калса керек примерно. 65ке барып калабы ушул? Чыкпайбы же? 1.60 ба? 1.60 деле бирок чоң көрүнөт экен да. Көрүңүздөр, баасы 500 мың сом сурады. Ойга, номеріңізді қалтырып қойыңыз, ютубқа кірісіп қойын. 0505 340149. Бұның жасы қанша? Жаңасы. Қаны полкровный бі? Полкровный англичан, басы жаңасы екен, басы 500 сұрадына көріңіздер. Мұнда суретке тартып қойыншы жандар. Бұл жақта арзанаттар бар екен, арзанат іздейін, чарбаттар. Мына көп ат қанша екен басы? 220 доллар. 220 жашычы? 6 жаша, басы 220 екен. Жерулақ Қазанлық екен туғандар. Базарда бізде ушундайча маалыматтар. Тораттың басы қанша екен, тораттың басы? Қанша елу дейсіз? 250, а? 250 мың кен бұлар. Мына қанша кен басы? 120. Жашы қандай? Бішті басы 120 мың сом. Мына көріңіздер. Шunu номерін алайынсам шашылы кетіп қалды, қайық қоратын өзі базарда жүрөз. Басы 120 дейді, аршынды аттарды издеп көрейінші. Мынан басы қанша кен басы? 250. Мықты кен. Басы 250 мың дейді. Қой 1.60 шул аттар. Мынанда да үйірге жүрген айғыр бар екен, басы 300 мың дейді. Бұл жақта ұққандар. Мен өзім хазайынан ұққан жоқпын, хазайынан таппадым. Үйірде жүрген айғыр екен, басы 300 деп сұраған екен. Алқат қанша инчек? Қанша? 120. Номерің бар бі? Номерің бар бі? Айт. 074 32 55 52. Жашы қанша мұн? Жазға бұшты, басы 120 мың. Арзан аттымына көріңіздер. Жақшы кен, арзан аты көбі бізде жасып қалды. Чарбаттарды негізі қарайым бірақ әрекет болып. Кішіркел аттарды сұрақ қалсам басы 200-500 мың болып кетті. Нол ат екен бұл арзан болса керек. Басы қанша екен бұл аттың? 120 сұрады. 120 жашычы? Жашы 2 Жорғау? Жорғау. Малға мингенге рабочий ат көріңіздер шына. Басы 120 мың түшіп береді. Шуылдаған жорға сады. Шуылдаған жорға. Жашы 2 асы дедіңіз, ә? Жазға 3 болады. Жазға 3 асы, ә? Ойдылы biraz өтсе керек, ә? Жорға. Малдың аты, малға мингенге. Арабада сүйрейді бит бар. Универсалный, ә? Универсалный. Так, номерді айтып қойыңыз жо? 708 0708 94 94 99 99 93. 93 жорғат. Шуылдаған жорғат іздегендер болса, байке өзге байланышыңыздар. Жоғыш екен. Мықты екен. Елім жылқардың ютубқа шындай чарбаттары көп кеше жазышқан. Издеп болшынша тарттым. Мен көріңіздер. Видеоға лайктан басып, каналға қаталып қойыңыздар. Ой пікірлер болса, комментарий ашық туғандар. Бүгін бізде Малбазарда шындайша. Мына кеше тартқан аттар, мына 500 деген, 180 деген чабдар. Жанындағысын 250 мың деген қара жетіліп кетеді қанды. Видеоны аяқтайын. Біздегі мына Чүй Соқұлдың жылқы базарына көріңіздер.